Kurumzari mayamna haingonda tattana video thagat piro habado ai matam sangna video bodi namba ngamzarudre ado ngasi se video masa makhak semjage haina tawbane video se karamba matangi karamba makhagi video no habada dukimatik amna interesting oi ai gidamakta di haitare mayamna so aina haidringa da hendokna khangamani ai gina kanda family se kanano habdu su hena khangamani I say kitang makeover tawge tawbani some ai hairstyle kitang change tawge tawbani ado I see am tension lai ba tare handakti kai tare ai gi thabak chin ba ai gi store macha fi gi smile tawbasna ai se kem ta ingonda ke ba khot ba se sangda ba plus adi mathak ta ingonda yamna kai tare matam zu lai ta ba adu dugi ingonda sam gumbasda khara problem la e habdi rough oirapa adagi some se hair loss oirapa adagi color fazarakta adagi split tholakpa sinyam sige se tension lai bani ado agi tension se pura tension free oidore hojek ado ai namna introduce torake ado agi khwai nakanda ahamba da phami se mayam na di hena khangamani datom se akhoi kuire ko una da ba chahi mari mangam ki matung da ne ado ngasi unai se ado Chitra le Chitra gi salon namasu yam thuna open tawgadore hangadore makham se aiba Mahabali da doli momo gi mathakta ko aduga salon gi maming se Samji ado mayam hangba kanda soi dana ai adu su video se mathaga charake mayam lakbiyo ado yam hai bani ke ba hairstylist everything yam hai Chitra le datom de aina hena doctor yare mayam ne hena khange ado ngasi ye ngase agi sam aje kaino Chitra I sam ta ho je aina ngasi Dona gi to use na gi to se keratin treatment to ge na khan ba kaino de nang sam se hair loss oire ade sam se to kimatik so e freeze oire ade split to e hai bedo ade gi na makan du khan ade gi na makan aina keratin treatment se pi da ga di nang sam se finance ki wai la ra ni do na kan treatment se lo kan ade sam se to kimatik khazara ni ade yeng bi mayam na do na kan na Dona gi change lady ba condition ma gi hair condition ga aduga do ra pa patum da di kena betul different do mayam ni after and before the ne ado hojek some se treatment or ngai manung duge video so ai dum hapsarake dum ai mathang ucharake aduga loi bagi haidai before and after do so ucharake aduga sigi matung da ai gi subscriber me amna ai se kede have do makeup ta ubagi video se miro habwa adu so datom la Chitra gana ai makeup ta raga yam phazaraga adu video so ai soi dana ai mayam da ucharake ai semjarake adu ngasi gi sidi angonda yamna problem oi ba hai tare gi sam da hai especially gi sam da adu datom da so sai lak da kai no nang gi sam jam da yaram tre na hai na wai ugi ba kan da yam sang e phang yaraga ko datom yam silky oi da project samje ugi datom je ai udah kapning mo do kai na nang samji yaram tre kamai toi no na sigi problem sigi ne aje taw do se na hai do Chitra na keratin treatment taw birani aduga ye ngase me am aduga uchara ke patham uchara sam se nangi so split jam to color to ki bade kyam kare last time color taw giba almost 5 months kumba from do mare February de ko or March April May 7 months kumba su 7 months phare hoy adu treatment se ho rase ko keratin se taw rase ho treatment se ho rani hara kana phajana ba to same se ko ne ba nungai na ba sam se adu ki mati Husik wrap to bolo re keratin deposit to re husik lo re wrap to ra 45 minute from mani Nasina day 2 hai tare ngarang samse kai do we ba Chitra keratin treatment taw re deposit taw bolo e gresi hidak tai bane pressing taw bolo e gresi lo hidak yauri bane si se product yauri hojik sina hojik nam kai do dino da Chitra hojik na post to treatment means
nang se se pressing period aina sam se ka ba sing tho ni adu kan da chingbal ora ka da min manga tra ingda le de sam se adu kan da sham hair wash to tho ni adu di sina nang same product se kai no product sa hai no fabulous ki product sina nang ai kitang to do ni fabulous ki a brand company ko adu ki product ne sina shampoo aduga sina conditioner adu na no sina 24 karat ki is the fine conditioner heroes ki Amazon series ki si so half the mix to gini ka no sam the shine la na pa hen na mo sam se hen na mo pa ki la khat na ba hai ta re mana ta ka wai law na ba si half the mix to gini si half the ado hazik sam se hangrang dang pura overnight thame ko hidak se hapaga aduga hazik makha treatment makha chatha doine ado ngasi na loi doina tra ngasi na loi doine ado ngasi pura final look sai tare pura loi rakanda ICP phagali se samje smine hidak yawbagi phallaga leibdo aduge na napsalaga aduge na bel se samje phabane ado hazik loi rakanda final look ula age makha chatharage mayam adum yingminase sini hazik treatment tawrisi pressing tawdoni ko pressing to gini hazik Dra yang kena ya kami texture ram tege sini keratin to guys hago ram tege imo as nungai re ta pero colors ta ma ang ka sa ise nang sam color ma chulo chong thora ise enhance the color nungai re da chitra ai mamang se khara ngai ko nang se cream product of ko samje as ai haibong khangde aduki matik magi samgi texture haidare se yamna smooth adagi yam soft oiraga yamna light oi tho air ko dry oidre aigi hanagi duga hardi totally different clip ho phaba yadre habane nan hare ba kare silky oi mandana man yam smooth oigre aduga kai haiduno yam looks so ama oire da chitra na ai looks change tawre new hairstyle new looks yam kuina su change sigi treatment se duga ngarang dagi tawrakani ko almost 2 days ne change se duga ngarang na 3 to 4 hours change ngasi su smai change zik loidri about this keratin treatment samse yam smooth ore to kitang naksal laga dumulake to yam smooth ore aduga samse silky ore aduga kai haini aingonda I feel very good she say gi final looks ne to mayam yeng biro it's totally different hana gi duga yam thina change ore it's very smooth and silky aduga yam thina nungai re samse ai gi hana gi orami do smaina orakani have say I didn't believe that I gi some smaina orakani have say thaza de ado so thank you so much Chitra Samji Salon for giving me such a wonderful service aduga yam nushi aigi damakta yumda laga yamna phajaba service tawbidana ai phajana makeover tawbire adagi looks anoba mo hele do Chitra thank you so much.